Reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize gukomeza kumererwa neza, nizere ko aho muri muguwe neza, birumvikana ninjiye muri studio nihuta cyane, ni amakuru atandukanye ariko kandi aho ruzingiye ni mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, umusirikare wa FARDC yarashe mu Rwanda urufaya rw'amasasu. Nitwa na Cretin Rushwa, ni kwibendera TV, ndakwibutsa aho dukurikira ko ari ikaze kandi biremewe gukora like, share na subscribe kuri channel yacu, hanyuma amakuru yose tukagenda tuyasangira, tukajya kandi dufatanya n'ibindi byose birimo ibiganiro ni inkuru zitandukanye. Hanyuma rero iyi nkuru birumvikana ni inkuru ikomeje kuvugwa, bikaba byabaye mu masaha yashize, mu kanya kashize, aho umusirikare bikekwa ko ari uwo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yarashe kuri uyu wa kane tariki ya 29 Kanama, yarashe urufaya rw'amasasu ni mu karere ka Rubavu, nk'uko nari maze kubibabwira ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ibi byabaye mu ma saa sita z'amanywa, aho amasasu yarasiwe ku butaka bugize urubibi rwa Kongo n'u Rwanda, ni ukuvuga no man's land, ubutaka butagira aho bubazwa, hafi n'umupaka muto uzwi nka Petite Barriere, ni i Rubavu ku Gisenyi. Amakuru avuga ko nta muntu n'umwe wigeze yicwa cyangwa ngo akomeretswe n'aya masasu. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu twavuganye bavuze ko babonye amasasu araswa, bamwe bakiruka ariko bikaza kurangira bagarutse mu mirimo yabo. Aba bagira bati twabonye amasasu barashe, turihinda twese, bamwe turihisha. Aho bicururukiye twamenye ko ari abasirikare bahariya hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barashe ku kazu k'abasirikare b'ingabo z'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda abasirikare bo ngo bamanutse barakusha, bajya hasi banga kwirirwa babasubiza. Aya masasu yarashwe ngo yari menshi, gusa aba baturage ngo ntago bigeze babasha kumenya umubare wayo kuko ngo yarashwe ari menshi. Abaturage b'i Rubavu bavuga ko ibyabaye bitigeze bibatera ubwoba, bijyanye no kuba umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ucunzwe neza, ikindi ngo bakaba bamaze kumenyera ubushotoranyi bw'abanyekongo. Reka mbibutse ko ari inkuru igaruka ku iraswa ry'umusirikare bivugwa ko ari uwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, warashe urufaya rw'amasasu akayarasa ku butaka bw'u Rwanda. Ubu ni ubushotoranyi bukomeye cyane, niyo mpamvu bigomba kuba ibi bintu biraza gukomera cyane. Ibi bikimara kuba, inzego z'umutekano z'u Rwanda zahise zitangira gukurikirana uko byagenze. Gusa kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 Kanama muri uyu mwaka w'2024, umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba Major General Eugene Nkubito yavuze ko umutwe w'iterabwoba ubarizwa mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FDLR nta mbaraga ugifite ku buryo wanesha ingabo z'u Rwanda. Uyu mujenerali avuga yuko uyu mutwe w'iterabwoba ngo utanesha na batayo imwe y'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibi yabigarutseho ubwo abikorera bo mu karere ka Rubavu bari barimo kwishimira ibyo bagezeho, avuga ko umutekano w'igihugu udadiye, abasaba gukora cyane bagateza igihugu cyabo imbere, ndetse bakarushaho guharanira guhindura isura y'umujyi wa Rubavu nk'akarere kunganira umujyi wa Kigali. Akimara kuvuga ibi rero, amasasu yahise araswa ku butaka bw'u Rwanda. Ntago nzi neza niba aba barashe ku butaka bw'u Rwanda ari abo muri FDLR, ikizwi nuko ari abo baturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
kuva mu myaka 2 ishize ubwo umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazagamo agatotsi, hakunze kumvikana ibikorwa by'ubushotoranyi ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo indege y'intambara y'iki gihugu yagiye ivogera kenshi ikirere cy'u Rwanda, ndetse muri Mutarama mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 iyi ndege yaje kuraswa ku ibaba. Gusa ibi byakomeje kugenda byiyongera, ubushotoranyi bw'izi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakomeje kugenda bwiyongera ku Rwanda, aho muri Werurwe muri uwo mwaka w'ibihumbi 2023 umusirikare wa FARDC yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda i Rubavu, nyuma yo kwinjira arasa ku ngabo z'u Rwanda zicunga umutekano ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihe ingabo cyangwa se iki gihe ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwavuze yuko uyu musirikare yari yasinze, ariko birangirira aho ngaho. Uyu munsi umuntu akaba yakwibazaho ibintu bikomeje kugenda abigana, niba iki gihugu gikomeje ubushotoranyi bwacyo ku gihugu cy'u Rwanda. Nanyujije amaso ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nta kintu n'iki na kimwe bigeze bavuga kuri uyu warashe ku Rwanda. Bikaba rero bikomeje kugenda byibazwa impamvu ubushotoranyi bukomeza kugenda buba bwinshi ku mutekano cyangwa se ku gihugu cy'u Rwanda buturuka hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo twakwibaza ahangaha ni kimwe: umuntu warashe mu gihugu ari kuri ubu butaka bwitwa ko butagira uwo bubazwa, abazwa nde cyangwa se yitirirwa hehe? Aha muri uyu mwanya mu by'ukuri haba hadafite uwo habaruweho, ni ukuvuga yaba igihugu cy'u Rwanda yaba na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta n'umwe habaruweho. Gusa icyamenyekanye ni uko uyu musirikare cyangwa se uyu warashe ku Rwanda yarurasheho aturutse hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayandi makuru twamenye ni uko uyu nguyu akimara gutangira gukora ibi bikorwa byo kurasa ku Rwanda, abandi bagenzi be bahise baza baramufata bamusubiza hirya cyangwa se bamusubiza hakurya, bivugwa ko yasubiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None niba yasubiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byumvikane ko n'u Rwanda ariho rugomba kubaza ibijyanye n'iki kibazo. Gusa ku ruhande rwa leta y'u Rwanda naho kugeza uyu mwanya nta kintu bari bavuga ku iraswa ry'uyu muntu warashe mu Rwanda. Gusa bakaba bahise bajya mu ngamba cyangwa se bahise batangira gukurikirana iby'iki kibazo. Ni ubushotoranyi bukomeje kugenda bwiyongera rero buturuka hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buza bugana hehe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'uko ibi bihugu byombi bikomeje kugenda bitumvikana, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu, ariko kandi ku ruhande rw'u Rwanda bakomeje kugenda bavuga yuko ibi ngibi ari ibinyoma byambaye ubusa. Ku ruhande rw'u Rwanda ariko nabo bavuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo ikora kugira ngo ihashye umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane, ari nabyo bikomeje kugenda bizana umwuka mubi hagati y'ibi bihugu byombi. Reka ku Ibendera TV dufate umwanya tuvuge yuko iki gikorwa ari igikorwa cyo kunengwa, ari n'igikorwa cyo kugawa. Kubera iyo mpamvu ku Ibendera TV muramuzi mugenzi wacu usanze umuhire Rora, twamwohereje mu karere ka Rubavu. Mu kanya twavuganaga tubwira yuko neza neza amaze gusesekara muri aka karere, aho agiye kudukurikiranira ibirebana n'iki gikorwa cy'uyu muntu warashe ku butaka bw'u Rwanda.
birumvikana ku munsi w'ejo tukazavugana nawe akatubwira uko umwuka wifashe, uko abaturage bameze. Gusa ariko kandi mu kanya twavuganaga ubwo yatubwiraga ko amaze kwinjira mu mujyi wa Rubavu, atubwira ko ibikorwa byo bikomeje kugenda neza, aho yatubwiraga ko abaturage ubona ko bameze neza, batuje, batekanye, nta kibazo bafite. Ubwo rero byumvikane ko birambuye tuzabigarukaho ku munsi w'ejo tuvugana nawe ahibereye imbonankubone. Tukaba rero tubijeje yuko tuzamuvugisha akatubwira uko hariya byifashe. Reka kuri uyu mugoroba rero dufate umwanya tubashimire cyane, dusoreze aha ngaha. Twizere ko mukomeje kubana natwe, twizere ko n'ejo muzaba muri kumwe natwe, aho tuzaba tuvugana nawe live atubwira uko hariya ku butaka bw'u Rwanda bw'i Rubavu umutekano wifashe, uko umwuka wifashe, uko abaturage bamaze kugenda gusubira mu mirimo yabo, mbese umwuka wose tuzawumenya ku munsi w'ejo. Reka mbashimire cyane, bifurize kugira ijoro ryiza, muramukeho, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.